Mhlambe kuyomele ukuthi sibuye siyixoxe le ndaba yokuthi thina abantu abamnyama sivume ukuthi silimele engqondweni. Iningi nje lethu ngani zakwethu lidinga ukwelashwa, lidinga i-counselling. Lokho kubona ngokuthi uma uke waphosta ividiyo la ku-TikTok, mhlambe ukhuluma ngey'ndaba zako-Ukraine ne-Russia, uyamuzwa umuntu usethi ngeke ngimvotele mina uZuma. Umbuzo usuthi-ke uzwile yini ukuthi njengoba kuphostwa la kukhulunywa ngani, noma uvele wajaha nje ukuthi wena ujaha ukuzophendula ungazange uzulalele. Lokho-ke kube sekusivezela-ke ngani zakwethu ukuthi baningi abantu abalimele, especially ubabona kahle la kuma-social media, abalinyazwe imidiya, abanye abanenzondo yokuthi bezwa abanye bezonda uZuma, then nabo base bengena kuleyo nzondo baba semshungwini. Uma usumbuza umuntu eseyedwa ukuthi yini enibanga nomsholozi, akasenayo impendulo. Uma singafundisana ukuthi sibone egcineni ukuthi isitho esikhulu sethu qobo lwethu thina abantu abamnyama yithi thina uqobo. Siyadinga kule minyaka esikuyo ukufunda manje ukuthi emaphutheni esiwenzile before akudingi ukuthi siwenze futhi njengamanje because ku-serious kakhulu manje umhlaba uyaguquka. So ngalesikhathi umhlaba uguquka thina silibele ukukwebhana kuleli bhodwe safakwa kulo abacindezeli base bevala ngesidikiselo. Sizolivulela ubani leli bhodwe if kuwukuthi sinenzondo, ngoba mhlasimba abanye bethu asebegxumile baphumela ngaphandle kuleli bhodwe sama-enemies nabo, kanti bona abantu akade sebephethe ukhiye noma asebenamandla ukuthi bangasivula lesidikiselo sikwazi ukugxuma sibone ukuthi hawu siklwebhana kangaka nje la ngaphakathi kanti kunje la ngaphandle. So akudingakali ukuthi ngani zakwethu sixabane size sifike kuleli giya lokuthi sigcine sesithukana. Uma ngiyi-MK yilungelo lami lelo, uma uyi-EFF yilungelo lakho lelo, uma u-ANC yilungelo lakho lelo. So asikho-ke isidingo sokuthi sibange umsindo, siyibange leyo because yonke into eyenzakalayo isuka kumuntu nesinqumo sakhe. So masingayilungisa lapho ngani zakwethu because ekugcineni uma singahloniphana ngey'nqumo zethu siyadingana sonke as abantu abamnyama. Mhlambe sekufanele siyishintshe lento yepolitiki endala ebesikade siyiphethe yokuthi mina iqembu lami, nawe iqembu lakho, nawe iqembu lakho. But sekudinga ukuthi manje asike siwasherisheni wonke lama-ideas kulamaqembu ngokuhlukahlukana ukuthi sigcine sesibona umbono owodwa ukuthi siyabona yini ukuthi lo mgodi esihleli kuwona omnyama sizoqhubeka sihlale kuwo if siqhubeka siklwebhana sodwa. Kanti ekugcineni siyadinga ukuthi sigcine sinomqondo owodwa wokuthi siphuma kanjani kulo mgodi esikuwona. So lento yokuthi-ke uNxamalala wadla iy'mali namaGupta, uRamaphosa wafihla iy'mali phansi kwamatrasi, mhlawumbe ake sihlehleni kulezo zinto ey'ngane zakwethu. Ake siyibuke manje ngokuthi thina-ke as ama-ground forces, as abantu abamnyama, as black people, siyabona yini ukuthi lesidikiselo esivalelwe ngaso kuleli bhodwe sizoba nenkinga ukuthi sisiphushe if sizolibala ukuthi kuleli bhodwe instead sokuthi sifune ithuba lokuphusha lesidikiselo siphume kulo leli bhodwe, sizoba nenkinga ukuthi sizolahlekelwa isikhathi esiningi sigxibhana ngaphakathi kuleli bhodwe ekutheni awungiyeke wena ubaba wakho wadla imali namaGupta, awungiyeke wena ubaba wakho wafihla iy'mali ngaphansi kwamatrasa, awungiyeke wena upresident wakho uthi akuvulwa amabhoda. But sigcina silahlekelwa yinto esemqoka noma iphuzu elisemqoka lokuthi siphuma kanjani kuleli bhodwe, ngoba njengoba sibanga umsindo kulona phakathi siqhubeka silwa, abacindezeli babhizi basaqhubeka bafaka iy'nkuni ngaphansi bayabasa. So labo-ke ababili abathathu abamnyama sebephumile kuleli bhodwe bakwazi ukugxuma baphuma. So sebebonile-ke ngaphandle ukuthi kwenzakalani.
Uma-ke sebebuya bezosivusa phakathi kuleli bhodi ukuthi hayi bo, salimala la nala nala, thina njengoba sesila ngaphandle sesiyabona ukuthi nansi into esilimazile. Asikho-ke isidingo sokuthi-ke bese ngithi mina siyekeni sihlale kulona leli bhodwe because nina nifuna silandele uMalema ngoba nina nifuna silandele uZuma ne-M_K yakhe. Ngeke sifike ey'ndawo ey'ngane zakwethu. Silokhu siyikhuza nje lento ukuthi thina abantu abamnyama uma soqhubeka nalento yale nzondo ne-anger, ngeke siye ndawo ey'ngane zakwethu. Abelungu bahlangene ey'ngane zakwethu benza sure ngathi, but sihlulwa yini thina ukuhlangana senze sure ngabelungu because incane ncane 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 into esivimbile ukuthi siphume kuleli bhodwe, ukuthi nje sihlangane sabantu abamnyama sikhulume ngazwi linye. Let's say nje sivotele iqembu elilodwa sonke si-achieve lento esi-achieve-ayo, then emveni kwalokho-ke sebengabuyela abantu emaqembini abo ngokuhlukahlukana. Asikwazi-ke ey'ngane zakwethu ukuthi sinqobe isitha seyinhlakanhlaka kanje. Singawubanga umsindo la kuma-social media, asikhohlweni-ke si-achieve into esiyidingayo. Sizobulawa indlala, siqhubeke siswele amathuba emisebenzi because asizazi ngane zakwethu ukuthi sifunani, asizazi.